Welcome to the channel and please do subscribe bafowethu ke ngibonge kakhulu abantu asebesubscribe-ile nawe uma ungaka-subscribe yenza njalo ngani zakwethu bafowethu ke nangu Ujub lapha ngathi uzovela ushiya umphefumulo wakhe ngani zakwethu ngoba phela sibona indlela manje sekwenzeka ngayo uke waposta lapha yana ke ku Twitter waveza ke khona isithombe lapha yana ke sewindi lemoto nembobo ke yayo ibulet okusho khona ukuthi ke bayamjaha abantu ke abayithandisisi ke abanye lento ke ayenzayo ngoba phela ngeke bonke abantu ke bathanda umsebenzi wakho lana ke sikhuluma ngayo ishow yakhe lapha uyajola 99 okuyishow abaningi ebashiya bengajabulile neze ngenxa yokuthi ke basuke bebanjwe nezithando zabanye abantu bathatha ukubheka ke lapha yana ke Ujub ama comments ama fans enye yawo nje ithi uyazi uzofa ngizowabeka nawa kodwa la ku screen sakho nje ama lento zanama screenshots ayo ipost yakhe lapha Ujub ofethu ke asazi ukuthi imfakaphi lento ke yayo le show Ujub ngabe kumele ayeke ishow mhlambe noma ke aqinise isecurity ke yakhe asazi bafowethu ke nina nibona kanjani ke ngoba phela impilo yomuntu ngempela iyona ebaluleke kakhulu lo msebenzi awenzayo usukhombisa ukuthi ke unobungozi futhi ke baningi noma ke bakhona abantu ke abanga ukuthokozela okwangempela ke lokhu akwenzayo ngamthabethu noma ke abanye basiza kodwa ke khona engabathokozisi asazi ukuthi ke mhlambe ngabe iyona ngempela indaba yale show noma mhlambe ke khona okunye okuseceleni ke okwenzakalayo ke bafowethu ke empilweni yakhe Ujub ngiyacela ke kuma comments ke sizwe ngani bafowethu ukuthi nina nicabanga kanjani shap futhi ke ngicela ke uma unga subscribe ngenza ukuthi ke usubscribe.